Laron diak ba maluk sira hotu ha espera kata kau surita bot sira kun samne bidiak hau taka ho jacket minha chapéu tamba hau malirim. Agora de down i harai Inglaterra, niulu i hari ane bema kami hela, Bridget Wallace, ne agora tempo malirim, ne duni malirim los. Ohin, hau hakara katu explica itu amba itu bot sira, kona ba sistema soal lixo ya sistem pembuangan sampah. Ita bot sira hare iha quase filho sira nebe makau halo, ita bot sira hare eman ya lixo la soal biru de. Tamba iha ne sira ne thim ne solido, nomos thim nebe mak foti sampah, ne sira fokedas hane sang horário sira. Ne duni agora hau atu recolhe sampah iha quarto, depois sampah kalesu iha quarto, nomos iha risfatin, para depois batau hamutu ho alisu sira seluk hafoing atu bele batau iha amin. Setelah dakik ne bema iha aminia hela fatin ninia oi. Okay. Ne duni idane ne sang agora hau iha quarto. Nabi ami hela, ami beben sur sampai hane. Iha plastik, ne depois sorsida ba pisahkan sampah sirane iha ida-ida ne fatin. Aduni agora itu bot sira acompanha la fatin hau. Ya, quando sai husi quarto, labele haluha taka. Ai. Okay, agora tama kali bai harus fatin. Hemat energi, hemat biaya. Mebe molo katu recolhe sampah sirane ka lisu domestico ne ho di tau hamutuk. Uluk nanain hawa kara katu explica ituan quando ba sirane sistema sampah ka sistema soe sampah ne. Sampah ne bemak soe, lisu ne bemak kita soe. Ne faheba iha parte hat. Primeiro makona bahahang nian, ne tau ketak, hahan restu tau ketak. Depois lisu plastiku ne mosoe ketak. Lisu plastiku ne tabot sira harehan sa kantong plastik. Depois ne sang minuman ninia fating ne bema plastik. Ne tau hamutuk. Neho ninia pasta ketak, terus mahawat tu dunia pasta. E depois ketiga, ne soe lixo ne bema hanesan surat tahan. Hanesan tisu, hanesan surat tahan, hanesan kaisa, ne soe hamutu kiha fating idade, ne mos ninia pasta ketak. Depois lixo ida fali, mak lixo frasco, hanesan botir mamuk sira, pokoknya buat hoto tuh memang berasal dari husi vidro, ne tau ketak hoto. Ne bebebaing hanesang pois tá bot sira si hare ya horário, ne cada quarta-feira cada uma hoto tu batau iha uma oi. Depois quinta sira sempre recolhe e sistema soe lixo doméstico, ka sistem pembuangan sampah keluarga iha Bridget ne furak. Tambah dane mangkema la soe lixo arbiro de. Oke, kapot sila hare ne sampah plastik. Oke. Agora plastik. Oke, buat tuh ne bema relaciona ho plastik ne tau hamutu tambah dane mama kida hatu dune. Ne orsida ho plastik ne hawah tama baiha pasta larang. Nia pasta makidane. Nah, pasta ne nia pakamak ne. Quando itu tahu dia pakahan sane. Ne. Nebe agora hau tahu. Agora hau tahu lai.
E depois do fali, man konaba sampah, nebe man hanasa surat tahan dos, surat tahan tisu, ne hotu iha fatingida. Sampah nebe man kon halori husti quarto mai, ida ne mas hau pisahkan hotu, plastik, plastik ne. Tahu hen bapak sisira pontin ya ne malah halon sene pernah hauluk mai fofong haul hatene surat tahan nomos ho plastik kau tahu hamu tuk hotu hau bat tahu hen ba emang mai emang mai foti sampah emang lalu ritang nebe hau tengki halo tuir buat nebe mak emang regulai hen yarai ne kortinur ne ba surat tahan sirah tabot sirah re hanesang dos ne. Oke, tersoy hotu mai hane. Boris nih. Kinur, ne surat tahan tisu, ne surat tahan tisu, ne surat tahan hotu iha pasta kinoridane. Ne dune, pasta hotu mai hane. Botir sira tahu putihan. Itu tengki tahu kerlak ne be kondo atu tahu na sampah. Ne takol itu ne. Ne hone kaben hone kolega lulu sustatua hemo. Nya botir tengki tahu hamu tukotu. Ya, ne be sistema soilishu Baita. Y Sira sempre sediakan, Kasira sempre sediakan plastik ba kada umakain, plastik ne bele uja. Plastik ne ha oin hiraket. Plastik idahan sana ya. Ne khusus ba tauhan resto. I plastik idane mak bahaya sulat tahangka ba plastik sira so hotu halala. Terus mak tahu hal ohin hau hatudune pasta warna biru ho pasta warna kinor termai kontra hahang resto ne suatu ne Stunia mai be haus kita tahu kik ne ha oin idene so tahu hane depois plastik idoin hawa turune kita tahu helaran depois mah tahu hahani orsida plastik idene mah itataka depois tahu ha tempat sampah hahan yang botnya depois mak tahu ha oi how sampai dene hahang neng ne paos lori hoki kwa mai be lori iha sampah bot sampah hahang ne hasane laka hane sang ne kesi di dia hane sang ne pois mak tarang tahelaran depois boneca bonito. Ok, agora itare hamutuk conaba horário. Iremos horário para recolher sampah rumah tangga ka lixo doméstico e habrigen yang tomak nesira halo horário ne tinang ida tomak. Antang ne entrega ba cada uma ne pema que mahela e depois ne cada quarta-feira. Itu buat sira hare sira tahu kedas warna. Ida nebe sira tahu warna ne, ida ne mak lorong nebe sira mai recolhe lixo doméstico nya. Kalau di bawah yang lain, nya komunaku kunona tabot sira kumpanya hau muslah hare hau. Apa indane tabot sira akumpanya anak kating kontinuasa.
Rifali, Frasco, hahan resto. Agora, bele acompanha. Agora itu buat sila bele acompanha. Seluk. Hawa kara katu hatu du baita buat sila. Iha ema hut ninia umoin lulu. Area nebe amihela. Ida nemak sistem pembuangan sampah hane, jadi sampah hane bane ne sempre kada semana ida dala ida tabot sil hare masih uma story ne ba area ne be amhelane ne dalang naran peng liluin ne iha Bridgen Wallace close kada uma kain depois itu só ita tem que tahu ya plastik. Ne tabot sirhare ne ha kada uma oin hutu tau iha sorry ne ba ne pois tabot sirhare mosihane ne ha area ne be amihela naran penliluin. Sorry ne ba mosanesa ne hotu ne are ne be amihela tabot sirahare idane tahu hote plastik. Plastik sirat tau hamutuk hansane surat tahan sirah ida hansane ne haha ida nemak butil agora tempo maliring ona ai sirah hahu nya tahan monu ita buat sila hari aida hamrikane ne uluk ne tahan hansa aida hamrikane oin mebe agora ne tahan laihan. Como emang sistem pembuangan sampah ne sang ne entang ne malah software biru emang ni halamang ne mos sila ne parkiran kikuan mebe hut-hutu didiak malah software hanya uma oin. Ne petugas makna ba sampah sira makidane tahu kita koto ne sampah surat tahan ne bekareta ne modelu makana sana kelas nah ne area ne be amihela no kareta ida nemak bye-bye mai foti fuersira harenya gambar ne ihane kona basasang recycle at home elen chut ne be ihane ne sira uja bahasa roi da fale ulela hatene tamane sira ne bahasa Wales ne sira iha lingua ketak. Ini ni ahre ne bado sira. No sira baon. Lalai state. Agora minha sampa mamu kona toh ni tabot sira hare minha sampa na kono. Agora sampa. Ne petugas sira ne bema kamrik hengkeras sira mai tinggal fakar foti fakar det
Gala baita bot sira hotu ne bema kara na video de ne. E espera kata kita hotu bele esforço atau tau mata baita ni ambiente no bele soy lishu ihani ya fatin. Ciao. Até surmal fali ha ni video tu irmai.